Presiden ka Voice of the People Party WPP. Ba adan milar basoy moj ula pentip baka parti kerjet yau MDC nalang kerdem lait kro konstituensi uba syem borlang renja kum chief executive member batamai ka KHADC. Uba ardan ulayat hu baka seng kalarai kumba prangut kidikot jong ke isi kentu yau chairman bal deputy chairman ulai tu bakaseng kalajet yau ba strong pilar MDC namokar kumu chairman bat yau ba kan jolang rangtong MDC namawati kumu deputy chairman kat ba usi ka KHADC rajet yau ba siam borlang renja kat ba yak dikot jong ke isi kilong uba powel so klet ba sei borlang warba ba isnei hing ba pen krau karjarin kong ai bandap len nong laj kong dei ti majau bat ba Winston lingdo.